Chelsea asong dapo ang tong inti katharapan phate keeping aputhak AP Chelsea atum tong sikot phenang kya mai kangni Difu Lamding Road 5 km along kido rong pangthir mate Baliram terang arong arada mikri meklang pen Karbi Anglong Autonomous Council aphan kachuning ni pon Atumi jakhongphwa chikloni phai isiarn laki National Doctors Day arni nangki manching aranilo bangswarani pen pachitondun si hanjalang solong kidu Sarihajan Health and Wellness Center Sub Center a Community Health Officer Mr. Jyoti Prasad Mudoy MMU alangi phan ningkang sampen sarupathar BJYM abitung atumpen manpeng kidu Karbia pohopen archudam Jyoti Prasad Mudoy alangni inuna methang asai ki claim kachipaduk piga bangphu leben ki claim ki damta mesen leben aning kiding piga bangphu alangli ki claim ki dam ki mesen ajok ki su kachilang dam araratum sidami alangli phan aning chi thepon reti la sopen ajok si patumi sarupathar BJYM pen alangni phan karchodama pot BJYM abitung atuma phan alangli ningkang sampen kachurupa jirdun hanjanglang sopen Trisonik Thepen Jameson Teron Lapen camera person Mongmeteron report Karbi Daily News Patumi jakongphwa chiklo ni phai isi arni kang sampor phai narke papor molom Difu arong sopialong mate Lumbajong constituency arlo Lamding Road 5 km along kido rong pangchir mate Baliram terang arong arada tuma phan Karbi Anglong Autonomous Council pen eviction mate ahemarit ki priponjia phan notice ke paleb ajoksi Baliram terang arong arada tuma amikri meklang pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohanga phan puthot kachuning ri pontu Bangso birta julong si tong sikot pen KSL apen Lumbajong yuti matum humri damsi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohanga phan eviction pidedri mate eviction asai klempon rinot pusi kachuning ri padopon Jongsi kachuning ni ponateng pen koi credit eviction asai klempon det puluti puthot KSA LYT lapen rathur sodak nangji songji puta pherangkya thingno ningjepon Baliram terang arong arada tumpen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohanga phan amikri bubrupen kachuning ni ponaki nilituma hem nang pripiri nilituma phan nang padolong tha nilitum na hokta dam thelo nilitum da parok kibi kichia so kali nilitum da Karbi asu Karbaga su nona por nitum na hokta dam thelo nitum thireng sitame ladak sidopo lasila swaki sumpen nang pajok dhapusi kachuning ni padopon kopia pot si nona por Baliram terang arong arara tuma mikri meklang pen Karbi Anglong Autonomous Council CM aphan chuning ri ponang koklo pulote pini jakhongphwa chiklo ni phai hini arni ata por phai troxi penote Baliram terang arong arara tuma phan ke Karbi Anglong Autonomous Council pen eviction mate ahemarit ki pripiporno pusi non hedjong Karbi Anglong Autonomous Council pen isi notice palelo Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue Department pen eviction asai claim pon popu notice ke pale joksi rong arara tum chothek bangwe do thek bangwe si amikri meklang pen kamata kisum chitong nanglo Baliram terang arong laki kedam tang ningkan cricketer mafrang pensi rong chukim chorang ponsi ring dog ring ni pen dobomlo leben bangsa rong araratum kedam tang anita Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohanga phan chitong damsi longlia pata nang pinang jiputa kihang padodamlo la swateng pensi donot ring dog ring ni pen pu alam chakating si rong araratum ta ring dog ring ni pen dolo Bonta non puthot laki Karbi Anglong Autonomous Council Sericulture Department along ni pen puthot eviction ponjia phan notice pale thuroksi rara to mangho prongsi amikri meklang pen kamata kisung chitong nanglo Bangsolong le along Judicial Court kasilam ponjia phansi Karbi Anglong Autonomous Council pen mate Assam Sarkar pen kisi ke dangpon bangsa jok pensi Baliram terang arong aral tuma phan ahem arit ki priponjia phan nonman Karbi Anglong Autonomous Council pen chisik chidangpono News report Karbi Daily News Pipori nana ko phana kan damon puke nili to dama puke laba sara la dori pasirang ni puke ko positi to mi da lang ma ko nasi ki to la nili ka bade sa na la ta nili ka chiru la ba ke na ka chiru la ka pu ya lo ma ikita nahi puke pas bachi me bola te ko pulori to ke ko dala ka dam la pena da pas bai pensi dam nang pop yala he pas baji me pe ko pulo ko dala ka dam ba iha vere na me dasi ha me ri lopu ko nasi kita ba thai dala
Usapnya tu lah, ni lagi kau nak lah dapat diri dah tak lah, dah rawi si dah tak lo. Dah matai si kau belo, rada anda dah matai si belo, long leh kau tang dah ke dak si dah ipu si, dah kau beta dak si ni ngecet tang dah lo, kau nasi dah malah, kau nasi dah lah. Bang iskur dah tum dah do, exam dah tum dah do, kau nasi dah malah mah. Ni lagi ni oi. Lasi la sorong pa nilitung dam si dam de lo do dak si do thip ji nilitung dam si dam de Kasi pinap na eviction po din. Pinap dam ni puti ko son non tenali to claim po. dam de lo nilitung dak si do thip po dam si dam de nilitung dam de chilo lo dak si do thip ki dam se thai dang de lo ko nasi ki dam la ki do thai si ka ve dang de lo usum mar pe no ha son mar jin so se ma Kumatum lamay pa na porsar ke. Amun dia tinggi sini ne denta, tamai penang porsa set ke gari penang si, nili ke sone, ni meh mixer hai lo ratum talo, ang tono lake. Nili tum gari sun pro ko alo ne ka chiru dun, anda ilama arju bag be. Aku pahaya semar, exam suni, mani semar, kami exam do bom lo, kiju jikin notari. Engke koson ni tum non men ke tirek poke. Nili tum mandang ke matha jo. La prop ta la prop ta. Na hok choklem na Arni kang sampor kar bilo charle song la pen lumba jang yuti matum ladak nang ko humri nang ko ka thege lalo je alang litum pha ladak pen dhur nang po mata alang litum han tharle po puisia notice ke pale roga jos in tum tawang nang ko lo labang so notice ke patumi hetsi labang so rong along arpong alom nane thengpia rong alom si pabang krai pusin tum theklong lo si ning duk bang ke lalo je ni tum ladak methang adim long je methang karbia khe methang inglong aso inglong khe tum ke do adim ta alang litum karbiang long thomas council penta ka hon ka jinso ave derlo ma pusinil tum puji athema ko people lo ma labangso arong long lake pini pena pele ke do kali ladak 12 years 15 years chokalo je council tum pulo je ladak ke kaprek tum hansi ko pine court phansi judicial court phansi labangso adim pakim karang ponji pusi alang tum pulo sitame ke chengsi ladak na humri nang lang la tum je ladak koma tum si do ladak karbi khe si do je tum dai jontu jonwar lage do karbi tum si do pulo tang de alang li tum la tuman tharle le aplang mathanang ji je konasi non dak judicial court kimji ke adim do piklang da ladak konane longle khali do piklang dak de lo mante la tum adim ke long lasi nili chuni ji je karbiang long thomas council long kikibom cm kha tulram long ham same nangli tainut karbi lo potsi il tum khe phange nangli ta ke langnang ji ke aja kong lo nangli cm lo pulo tang de karbiar koan na karbiang lo ra phanji ke lang po potsi pinia ladak bangta kisung lo posi nang lila bangso eviction notice bange chen dek nai pusi nil tum nang tuman chuni nilo lapen la bangso arong long ke dak voter sai hui ta do aningkan wang tame aningkan wan election mp mla msc election tame alang tumna jogbo mangom lo jalang li tumna ning je the joine lo la dak dolong po pu joine ji non la pusi kali je alang li tumhan ka thale ji pukale ning duk me kanya la sini tum kar bilo chale song la pen lumba jong yutin tumna ning duk pilo la bangso lam kar julong pen ge la sini li tum la bangso arong ara tumen chuni ri lo je la bangso notice bangke ki vikson ji pu bangke non mat je prabjin ben stop nang po la pen stop te pulo dan ne tum ke wang jila ni same tum la bangso adim long ithir tv ke doi pan ni tum tame ladak ba che song pon nang ko ku athema ni tum kar bia khe ki sung long bang ni tum lang dun ding ne ni tum na khe phansi kar ja posi pini la bangso baliram tera rong long ke ki sung lo lasi nali tum ta council long ka chari tum na kar bi tum sai de lo posi hala konane judicial court la long hemi kimji puke long le khali do pikla ladak jot gali je kapre ka dim long bidam oi hala puben thang la we lasi la bangso dim long ma ke ni tum han ma ke nang ma nang po pusi pulo je la jo tali la bangso along da kwane dak biek thie ko somar tum do pik ke charli non chi dak owe kimi tum sai de lang biek la tum kona loge do pono kona loge kat po e he mari ra pen kona loge do po non na por son jang si tum karbi khe phan jang si ko chelao ne bom na la puson eviction jang si claim bom la play tum khe na loge do po la si la son chot ali tum mai ka ching thu ro sai si dak dam tra along le long eviction nang ko ka the bang ke karbi thomas council atum dak district judicial court of Phansi dadak kapakimi ajoini si dapat eviction dek busi tum birtalong lasi karbio thomas council tum la bangsolam ke chini ma nangli tum karbi anglong along ke judicial court ke biun elo ladak ke karbi atum se haha ko penta bisar kidar lom dak klembom lo ladak ke karbi customary dolo district court high court supreme court pura dolo rong asar tum ta dolo
รองซาละเป็นฮับเบปินโปละเป็นเตฮาร์ดคอร์สุพรีมคอร์ทแกวิโจโดโลปินโปมาโดโลอะไรตุมซีบิซาร์กิดาร์โปนอนาบังเกลิตุมเกเจเกเบมาเตpanjat arona teng pen sidak judicial court akodak a building atala kan ki kimi longle phlang chi pi thu set lang imina kar bia khai phan chi plung sidak judicial court a phan longle phlang chu pi pe kar bion tom kon sil nu therak me me alam laki la sira bangso notice bang chen rek nang po la pente 2 minute dik ne alang li ningje ro 3 lakhs e bop abang ke tu ke damta nikan pho bp government ka chari usip rongle pota pilo busipu la se so longle pota konana longle tu ki pidam ke non travel at mantor so longle lak thom so sel pota don travel mantor tu pure ma itum karbia khai aphane tum piek theden ma dimaso cm abang ke non travel tu ma ke dimaso longle phelang nam longle palang le ke ninje da non abang ke la dak a council cm ka hai turam long hang bang ke la son gali non travel la phanse ko pa the thurong dabe tu ning duk pigalam lo labang si labang so long le long si tame kathale kalilo nangli tum sinoning kan phot ame chari po la sel so ning kan pho pelang tum manta ki thir thip pen ba tum long le pota bang ku ki pithunang po busi ni tum labang so along nei tum ha chuning ripon lo karbion tom council rent and revenue non command ne em le long pusi tame la pe council cm ke alangli ka hai turam long hang lo la si bang so long le long tame kathale ji alar bang ke lang tu thir thip pen ka pa do long pa long le pota si ki pithunang ye phansi tum ha hin pen nang tum ha chuning Patumi jakong po chiklo ni phai ICR ni adapor phai kep apor molom epe chosi alam jai sarpo angtong inti katharapan district judicial court difualong police atom neminang ponno neminang deda phit pinang anapor epe chosi asongjapi atom kapajok don jiaphan jisong donlo bonta un edelo angtong inti katharapan arnigang sam por phai hinia por molom difu judicial court along pen puthor difu district jela long ponsi phategarlo thapdamlo labang sophit tong sikot non epichosi tiripia songpen pherangkya ma ingnipon tangte non kopia potsi angtong ingti kathara phan kenep kangnang pon ma alam thele epichosi amai phu ji kathar pen pherangkya theino ningje pon alam thele non angton pen langpon sinang news text report Karbi Jeli News nilitum arjulong lo nidum heglong lo kado vita je bitung along hadak maramari khub besi korile kachi ke chok ke theng ka do kobe la BJP tu la tuliram rong hang japon si alangli order pen si ke chok ke theng klempik lo la pen vote tapa pipilong le det lo rigging selam lo massive proxy voting selam det lo la pen la ke claim ke BJP tu kita mata haga BJP tu claim lo tuliram rong hang claim lo haga tu mapan polis tu ke arrest relang ni tu FIRPO lo sita la arrest relang no nanta sita ni tu marjulong lo non irui baga prang pen ni tu marjulong lo je niliphan la pen angtong iktia phan la pen Vikram Hanse kusipu nili tu mapan kopines soda akahe non itu man claim di pun itu marjulong lo bang nang than lo lasi arjulong si di tu man nang paceri tanang paceri lo sedang pini ke ne di tu na ison ye ni tu man nang paceri lo lasi rat atum panik pacini kang tum ke jong si ni tu APHC amunit alidar la pel award card tu man jong si ko nat ni akisum pe po ke ap kapiti ke job polate lage ilitum kadu eta chini nang po lage BJP sarkar bongo sena RSS to me koris ke claim lo pusi tum chini nang po government se adai che nang atheman police ke government along sido kende home ministry along sido lage la po si home department along sido home department la darmane chief minister home department I am chief minister alang li si adai che nang po jong si kon pine akisum nili dom pan polong ande non ke angtong in kia pan arrest lo setap pini nili dom pan kapachi chok kapai thengi pu alang li dom bor il la si ka arrest ke judicial court adu judicial court along judicial court ke la dipu medical college adum chedadak lo seta hadak medical examination dak on pesi medical examination ke pon ke ha manja hadak state dispensary lo ne pilone do hadak si medical examination ke claim da neli tum hana pamanghu aning piti pu
harlong pewar kapai ni jok ji pun ni litum pan anya ni litum pan la tunge violent la tunge extremist pun age pugang tu pini sita ni litum che jok che theng the der lo ning tu ke thi la ke ning ke thi aun ke le tunge le la ke violence pun ang ne seta lang litum antong ni dia phatak ka arrest ke 506 haru pora trop IPC a section pe haladaki puge criminal intimidation pun criminal intimidation mane muni ta tom phar aning pe pinene thang si aning ka pithi bo phan neli tung ke thang ke kitab pen lage criminal gali jong si muni tung don amek prang dak lo ponte lage ke melo lage athi mar kachini ke jak pom kente muni tung chini lo non pur pak lo la bang ke melo alang ni tung ke la BJP do ning ke hang ke itung kado veta luver nang ikuir luver chini ne det ver nang dik non litung ka pachini ka pilu le kam ke claim posi alang litung criminal intimidation pune to mangi puk lage la sila ke thang lab da kali la ben la sok ke sai hu ke thang da kali non ne litung advocate phan pu et lo la am to phan bail ben endep ko la ben ni litung phan na nai rest hilang mene sitan ni litung violent ke ni tung claim ke lo ni dinge violence claim ni tu kaji chok kai theng ni tu claim ji setala kaji chok kai theng claim posi ni liu tu ing du vok pu ke ma tharang ne lo lagi ni tu election along ta theklong lo ni tu political party ang bong second position le et lo ni tu non ka perem nang ji ke BJP apana na to lasi alang li tu BJP tu lasi ka peri